öyle. Beni kıştan alın. Buna tutulganlar. Birinciden assalamu aleykum. Buna uşul yerde Kadamcay rayonu Calgız ele Maydan aylı emas, bütünдөй rayon. Geçe uşul Maydan aylının turgundarının atынан Facebook'a yazıp, WhatsApp'a yazıp Adakan Madumarov gelip beriniz elдің atынан сурап атабыз дегенден мен ertemenen uçup mına hazır görüp atasızlar bir 10-15 minut başta geldim. Sizlerden çakıruğumuzlar boyunca bunu Şambesay'daki mesele yalnız bizim Kadamcay'ın emas, bütünдөй Kırgızstan'ın meselesi bu. Tınçtan alır. Sizlerden çakıruğumuzlar Aşıraliyev degen jigit çakırdı meni. Kim Allah Aşıraliyev? Sancar Aşıraliyev, Sancar. Tanып aytıp kemin, mına elдің atынан çakırgandan gelip oturabız. Bir mesele. Mına uşul kendi biz işletebizbi, işletpeybiz degen bir gana mesele. Anыңызды чуу кылыштын кажети жок. Çır menen hiç kanday mesele çeçe albayбыз. Biz bir gana çeçim kabul alışыбыз керек. Жердин астында маңдайыбызга бүткөн, жердин üstünde ырысыбызга бүткөн, жараткандан берген кен байлыктын тагдырын жападан жалгыз эл гана чечет, башка эч ким чече албайт. Biz 27 yıldan beri bayakı asasın jogotkon sokurday olup geçen jolu jogottuk biz. Kumtörдү jogotуп атабыз, мөңгүлөрдү jogotуп атабыз, başka gen baylıklardı jogotуп атабыз. Tepsi temiriz oturgan kırgız jigitlerin kızların jogotup çet elköge aydap atабыз. Yeni gelip altın aldı bu. Mına jerde abdan tuura жазгансыздар. Kança ming kişinin taqdiri dep atar. Mına uşul jerde Kaptalda turgan jer eken. Maga da kança mınçасы айтып атат. Biz anı işletmeyiz, bunu işletmeyiz, ekologiyalık taza dep. Men 27 yıldan beri mınдай jomoktu ugup çarçaganmын men. Men işenbeyim. Men mına bizdin жерди uşul mezgilge çeyin altıны жок жашап келген elibиz, mından keyin dagы altıны жок жашайт. Altından biz payda tapkan жерибиz жок. Mına kelişimleri boyunca da mına ayыл өкмөтү жүрөбү, başkaları жүрөбү. Bular tek gözünün kara kursağını oylayan bir körpendeler деп koyuştu. Biz mına hazır gele kalsam da kulağıma kuyup atat bir ошол компанияның адisi eken. Biz mınдай ele koy işlete koyabız, tikindей kılıp işlete koyabız dep. Men mınдай жомокторду көп уктум, dagы bir жолу айтайын. Bizdin uşul жерге 40 milyon son beret eken bizdin Maydan ayılına. Anan 160 milyondu mamleketke biret imiş. Uşul jerde 7 tonna altın var da otar. Biri aytat 15 tonna altın var deydi. Sayızdın mezgilindeki izilдөөгө gana işenemem, kalganda işemdeyim. Sovetler Sayızdın mezgilindeki izildengen bizdin Kırgızstanda gen baylıktardın baası dagı, salmagı dagı azırkı şılıvındardın көрсөткөндөрүнө карaganda 2-3 есе көп. Bizge жетишет. Mına milyardtagan kumtörдүн altını getip biz teskerisinçe 5 milyardga jakın karızga batıp oturabız. Mına Şambesay'dın meselesi. Bu çoğun mesele, tuğandar. Birinci кезекte Ayıldık Kengeç'tin deputatlarına gayrılan men. Mına uşul Ayıldın eli şaylagan sizlerdi. Bardık mesele sizlerden göz karandı. Muamınday olup kırkırga çıkıp jıyınıp toplulup oturuştun bizge kajeti jok ele. Eger de Ayıldık Kengeç'tin deputatları çeçim çıkarıp bir doğuştan bardık uşul жердин jigitleri kızları bolsa gerek. Bizdin baldarımыздın geleceği uşul jerde, bizdin nevereler uşul jerde, bizdin ata babalarımыздın söğütleri uşul jerde. Biz bötön жерге gelip bu жерди teveletpeybiz degen çeçim çıkarsalar hiç kim eşlese kıla albayt ele.
Bugün janakı jandal bastап atkan кейбір азаматтарды көріп отам мен. Кыргыздар, эми токтотолу биз. Биз токтотолу. Нени токтотолу? Мына ошол кайдан келген болсо, жеке бир 4-5 кишинин кызыкчылыгын чечип койсо, ошолордун алдына түшүп алып, алардын кызыкчылыгын коргоп, өз элиңдин башын айлантканды токтотушубуз керекпиз. Биз ушундай чечим кабыл алышыбыз керек. Мына жерден керекпи? Канча киши отурат ушул Майдан айылынын тургундарынан? Сиздер легитимдүүсүздөр мондай жыйналгандан кийин. Муну каалайсыздарбы? Элдик жыйын деп атап коюңуздар. Майдан айылдык дейсиздерби? Кадамжай райондук дейсиздерби? Кандай десеңиздер өзүңүздөр чечесиздер. Мына ушундай чечимди кабыл алышыңыздар керек. Биз мына кем байлыктын иштетишине каршыбыз болду. Бир эле маселе. Анан жанагы бир сөздөр болуп атпайбы? Мораторий жарыялайбыз, андай мындай. Мораторийдин да башканын да кереги жок. Кудай буйрса, бизден акылдуу, бизден эстүү киши келет. Бизден акылдуураак муун келет. Бүгүнкүлөрүбүз акчага сатылып, кызыкчылыктарга сатылып, кандайдыр бир арам бийликтин аркасында келип калган болсо, кийинкилер иншалла алкымы таза, ою таза, көкүрөгү таза, азамат биздин небере чеберелер келип, ошолор чечип алсын кандай жашашыны. Биз алардын тагдырын бүгүн чечкенге укугубуз жок. Мына ушул нерсени биз жабылуу бойдон калыш керек. Бул жерге бир күрөк дагы кагылбаш керек. Менин көз карашым баягы мен макул эмесмин деп чыгып атпайбызбы? Комтөрдүн алтынын казылышына макул эмеспиз биз. Биз кыргыз мөңгүлөрүнүн жарылышына макул эмеспиз. Биз кыргыз кен байлыктарынын таланып толонуп кетишине макул эмеспиз. Биз элдин пикирин, элдин үнүн басып жаап, бийликтин каалаганын жасаганына макул эмеспиз. Биз макул эмеспиз моундай турмушка. Ошондуктан, урматтуу туугандар, мына жерде эле токтоп калбайт. Мына Кудай буйрса, эртең Бишкекке барганда мындан да кененирээк массалык маалымат каражаттары аркылуу, эл аралык басма сөз каражаттары аркылуу биз бүтүндөй дүйнөгө жар салабыз, Кудай буйрса. Мына эмнеге австриялык компания алып, австриялык компания андан кийин Кытай компаниясына сатып атат. Мен кече сүйлөдүм. Кыргыздын кыбыр эткен жерин баарын Кытай алып эмне болду? Жолуңду оңдоп аткан Кытай, сууңду чыгарып аткан Кытай, ТЭЦти Бишкек жылуулук борборунда азыр 150 Кытай иштеп атты. Мына бүт баарын кытайча жазып алып, ошолор отуруп алып, бул стратегиялык болгон объект Бишкек жылуулук борбору. 150 Кытайдын колуна салып берип, президентим да отурат тылтыйып, өкмөтүм да отурат былтыйып. Эмне калды Кыргызстан? Эмне калды бүгүн? Bizde mına uşul ata babalardan kalgan toğ taş kaldı. Oy boğan uşul yerin kaldı ve Kırgız. Mınsız yaşadık, dağı da yaşayız. En hurmatlı tuğanlar, avalar, apalar, ağalar, eceler, dostlar, ayaşlar. Bardık nesi özümüzün kolu usta. Kaçan özümüzün kolu usta olur. Kaçan biz bir tilek, bir bilek bolgan usta. Anan ar bir ayıldan, ar bir göçüdün, 2'den 3'ten aksakalda alıp arıp, bir nerseni soya koyup, batağınızlar, diberingizler, elge tuğra düşündüğünüzdür. Elin arasında sizler köndürüp berinizler dese, aksakallar, bir kese içi olgan şorpanın arkasından eldin kızıkçılığını satmayla tuğanlar. Anı toktatalım. Eğer de bunu yerde kızmatta işlep жүрgөндөр, айыл өкмөтү болосунбу, райондун жетекчиси кимиң болсун дагы. Сага рызкыны жалгыз жараткан Алла берет, башка эч ким бербейт рызкыны. Бирок мына ушул элдин рызкысын сактап калган болсоң, бул дүйнөңүз дагы иншалла акыретиңиз дагы абат болорунан эч качан шек санабасыңыз керек. Биз канчалык кыйынчылык тартсак дагы, канчалык коркутуу үркүтүүлөр болсо дагы бир жолу айтам. Candı жалгыз жараткан берет, жанды жалгыз жараткан алат. Пендеси ала албайт. Мына ол бизден ислам
madaniyatında, İslam dünyasında, İslam şeriatında eli jerin çegaraсын korgogon köz tozok otuna haram dep aytılат. Muna dagы биздин жерибиz. Эгер ушуну коргоп кала турган болсок биз, жеке өзүбүздүн кызыкчылык эмес, мына жерден келе атсак, бир топ менин эжекелерим айтып атат. Керек ушул 40 миллионду биз өзүбүз чогултуп береличи өкмөткө, бизди тынч койсун ушул жерден деп. Мен айтып атам, чогултуп бербешиңиз дагы керек, керекпи? Алар сизге карыз. Биздин өкмөттөн эч кандай карызыбыз жок. Биз чогултуп бере турган акча каалообуз дагы жок. Ошондуктан дагы бир жолу айтам, могул жерде бир чечим кабыл алышыбыз керек дагы. Ал чечим каттуу болуш керек. Эч кандай ары бери буйта өтө турган түшүнүк калбаш керек. Кыска так. Шамбес айдын алтын кени өз ордунда калсын, эч кимдин иштетүүгө укугу жок деген болду. Башка маселе жок. Рахмат. Бар болуңуздар.